Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sige nga ron, pagkamuan lak to, nudumtang ni Margot dita mansyon. Bye. Amangan no nagtaros ni Margot iti hotel. Ngam adda na iti kawas na dito kwarto mi. Malagip ko manen na dyan kay Dinong. Nagtibayo ak. Itay agkinita kami. Kaslakit din ruk-ruko din nak. Ni Margot. Hello? Amo ka narigat ka akalabanan, Amir. Ngam addan tumat la pagpatinggaan. Awan dakas ngar aramideg. Agsubli ka lang ni Manila. Agsubli akto inton kayat ko. Kinapurno na. Agsubli kami kuman ka ni Benji Manila. Ngam saan pa? Gapo iti pinarnuay mga problema. Mabut-buteng niya Delfa. So saan pa asimre kita? Apay kumaamabutag no awan ti basol na? Kan mabiit lang. Apay nga ammom adi sumrag ita. Kanawan pa mat. Kaya't nasawan, sana sumrag. Awan kinapurno ti atap mo, may papan ka na kami. Anya nga awan? Saan ka di pa'y nga umdas dagiti pamanagnak? Anya pamanagnak ti bagbagam. Nakitam ka di ha? Ipay-paysok to kat ngatan na itaatap mo. Sige, padasam ta magkitam. Sanak abot-bot ngan. Mapanak na kaklang at idul-dulin mo apaltog. Agalwad ka kanya. Pinalakagan ni Amir. Gapoy ti dayjay nga honesto. Napaay ti panggap ko. Gusto magkit diti ko nana. Amangan nakabalot ako man. Saan amabalin ajak mapasubli ti paltog ko? Inlamang nalakit di. Kasan mo nga nakastrap iti mansyon? Amukon. Nasken amay pamuspusak akasarita ni Benji. Kapoy tiriribo ka na pasama kadi kalman manong onesto. Saan tayo pa yan nakapagkuyo ka nagpasyal? At ako mapay papanan ni Sir Amir. E di namin saan amalam sa kumaday, Chay? E di pan nakabartek ko apan nakipagkita na kumaka ni Mr. De Los Reyes. Amangan nagsubidan iti Manila itang aldaw Lisbeth. Nalpas matan tirantada dito probinsya. Awan kayam? Saan nakakadingay na awagan na Tita Margot? Saan pa si Magpo ti Jay Mansion? Ne, amangan no nagtaros iti hotel. Mabutang samotan ka ni Daddy. Dito tijak amo. Sige, agtrabaho tan Lisbeth. Oh, sige. Di ako makayat nga umayta dito eh. Nga musika mo tinagpilit, apok. Isumatlangan ajak simrak iti trabaho kamang. Awan matramita kitsi palay. Kasapulak matagaliwaksay. Ay, anya di pangpanggapam. San ka ka din ngagsubli iti trabaho? Saan man amang? Sumragak matlangin tong bigat. Kasapulak lang apagkalmaan tiriknak. Uray, tanda ni Ananias. Agpatulong agtulangan ngagkalap iti waig. Makasigsidak iti lamas ng runati tinuno. Umayak to dumano ninton madamdama amang. Agdigo sa klabit iti waig. Ay, sige nga raw, dala. Panawan naklat dito. Wan amang. Kasapulak dagmay maysa. Mariribukan ak unay.
Apay matan akas lakabotang ko ni Sir Amir. Naipagta pinaggamtikid daw ko, Benji. Amo ka din ni Amir daytoy, apan nakipagkitam kanya. Saan, madam? Gaputa dahi tatibilin nyo. Agpudno ka kanyak, Benji. Idi sakbay asinukonak ni Onesto iti airport. Nagkuyog kayo kadiki ni Onesto, anapan iti mansyon. Saan, madam? Jakpay amo, no asino tinang sukon kada kayo iti airport. Awan ti makaamo kada kami kada Lisbeth, Sir Amir. No asino tinang sukon kada kayo. May saka pa'y nga ulbot. Pagkagkaduandak. Madam? Saan ka di apudno ti kunak? Ay, Basol ni Onesto dito. Saan ang mabalintasan ng isubli ti paltong kanyak? Naimbag, tanauray kamot lang nga si mong bata, Delfa. Itay pa'y nga awagan ka. Ada kami ngamit kiniamang dito farm, sir. Narigat ti signal ditoy. Nagmayat nga tatagpasyar ditaan niya. Aglalo ko man natuloy ti plano ni Mamang. Ang pagbali na nga eco party kabakyaran apasat ditoy farm. Kinaykayat naman tinagnegosyo e Nueva Ecija. Magsayaat ko man, mamamok ni mamang mo. Ang mga matulungag iti plano na iti farm yo. Sumra ka ka din inton bigat. Wan, sir. Naginanakla yung tangal daw. Anda na patay kay paramid ko ken inton bigat. Sige, bye. Masapol ngagsublin ni Margot di Manila. sir? Apaya saan ka nagpakada kanyak, Benji? Napanam. Wa, sir? Kano pa yan nasursurom ti agulbod kanyak? Ay, Ibagam, no nakipagkita ka kan ni Margot. Adalan na patag na inasikasok dito yung probinsya, Dominic. Agsubli ak matla adagos dita. Anya? Kailiw nak? Sika talaga, Dominic. Nakaang-angaw ka. Uray siya. Kailiw ka mat. Naragsak ka ngami, nakasarsarita. Mapukaw dagiti problema no sikat ti kasarsarita. Juan, ada aktulat taditan. Agrek-reklamo pa'y kit dinidang Okay. Bye. Nadlaw ko ang nakidtot ni Dominic itay maingatot ti tim ko. Naibag. Tangalangon ko matlain. Saan ba'y nagsubli ak itay Manila? Masapul amay patungpal ko ti pangkat ko. Masapul ang makasaritak manan ni Onesto. amo ka sinurot na kiti construction site, Madam Margot. Nadlaw ko ti kotse iti sangot ti pastek ti kumpanya. Amo, asaan ka nga inggaan, Onesto? Dalpas tayo na hagsarita iti day tabanag. Kaya't yung kadi ama-amo ni Sir Amir ti amin. Unang tupay nga dakan katipaltok. Awan amok iti dayta. Iso asar dengan dakuman, ma'am. Talaga ang makipinatangkan kanya, Onesto. Sige, makaamo ka. Ang ay agawid kamot lang di malayo, Benji. Si kalangan, ti mangitulnog ka ni Lisbeth, di mansyo. Sige sir. Dumaw asak tupay iti ipasarabok kini nanang. Dandani tayo gayo mo nagsubli iti Manila. Juan,
Asikasuk lang ti problema ka ni Margot. Sige, sir. Panawan kayo kay kin Elizabeth. Sahod kayo, Matdan. Agpakuyo ka kumagpasyar kini Manong Onesto. Hinton maminsanan nga agpasyar kayo. At dala na patay kapag saritaan mi ka ni Onesto. Mabalin mo sarita kayo di mansion, wano, inton makasangpot kami. Kaya't ko nga agsarita kami nga awan makasinga kada kami. Napatagsakit iti pagsaritaan niyo, May panggap ka di kanya, Dad? Well, may panggapkan ka. Oh, papangkayo ka di kani Onesto para kanyak? Talaga nga ay ayatam ni Onesto. Sigod nga dayo tirik na kankwana. Ngam iti na minsan na nabarteng kak, iti pa nagsublik dito Ilocos, iti daddy naglibas sa Kapimanaw. Imo si dagan tirik na kankwana, gapot kinalailo na kanya. Anya ti kulam. Dad, amang anya ti panunutin nyo. Amang panunutin nyo nga da napasamak ti nagbatan, may kan Manong Onesto. Awan sa bali at tartarigagayak no saan at ipagragsaka mi iha. Ngam, kasanon dan kayan ayat na. Daddy, uri adan kaya na yat na. Masapula siyak ti ayatin na. Madam Margot? Mas daaw ka nga ta, ano kasanoan na tuntunak ti balayuan niya. Nalimad asinurot ko ni Benji, kat nagdamag kadagiti kaarubayo. Tumanon kayo, ma'am. Nambaga malumiyo, madam. Na kayo kayam ti asawat aking kuko, iti kumpanya pagpapayan ti apo ko. Sino? Daytoy alakay? Iso ni amang ko, ni Ama Dinong. Tatang ni mamang ko, ma'am. Anyaman si panggapyo iti apo. Kaya't ko adwa tayo ti agsarita. Manakman na babae ti apo ko. Insuro ka na imbag. Ni Adel pa ti kayat ko akasarita. Mabalin niyo akasarita iti opisina yo. Pangasiyo. Yan nyo pagpanunutan iti dagas na Delfa. Nakurabay kami. Ngamsan nang isagmak ti dayaw na. Gapulang iti kwarta. Uri ka no adda kaayan-ayat ni Onesto. Kayat ni Elizabeth, may sulaang kayatan na. Kanya teramiden na. Sulisugan na ni Onesto. Oo. Sana pagang angawan ni Onesto ti anak ko. Ano? Sir. Binuyak lang ti ilalandak ti init. Sa agsubli ko may ti cottage. Inabangan tayo, kanadyak. Naginom kayo kumalata. Adda ka din na patagay bagayo kanyak, sir? Talagang adda. May papanin ti paltog ni Margot. Ha? Saan ka makapagulbod kanyak? Nasubok kon ti kinapudno ni Benji kanyak. Kayat ko, ngay surrender mo kanyak ti paltog, kat siya kon ti makaammo ka ni Margot. Talaga ni Madam Margot. Nasika pa talaga. Nalimot gayam asinurot na ni Benji iti panagawid da iti lugar yu iti kalman. Ni amang tetada nakisarita kini Madam Margot. Nadlaw ka na ba inan? No salangadin na ka. Ipulong mo kan Sir Amir. Siyak samot lang tirinan ta ni Madam Margot. No saan aga po kini Lisbeth? Isulakit iti nagipulong kini Madam Margot. Nga da relasyon mi kini Sir Amir. Kaguram ka din ni Lisbeth. Saan, Onesto? Kaputawan kinapudno na ti amin. Pampanunutak laang. Saan nga ta makadlawan ni Lisbeth kadata? Panagkunakit saan? At ako man nadlaw ta a violent reaction na. Anya ti kayat masawan iti dayta, Onesto?
Anya nga to ti aramidan ni Lisbeth. Nukas pagarigan maamuan na nga akayan ayat ta. Diyak mo, Adelfa. Nga masapang aklunan na kinapod na. Asi kati ay ayatek. Ay, nagbalinan. Nariribok ti biyag ti apo ko. Masya naglaunay. Kasanulangan numamuan ni Victoria dagito ya mapaspasama kiti anak na. Saan na ipalubos ngero rumenda di anak na. Ngem, mabalin mo tabagong na. Ay, sapay kumatadanagnaan ti panakisarita kiti daya amargot. Adi nariribukan ti abo ko. Ay, uray, nakurapay kan lakaya kon. Saan ko akabutang dayay no sumit lang? Di damam mo nila kay Dino. Uy, Adelfa, simre kagaya man. Kumusta kan? Nasayahat mo at Lisbeth. At kagaya man, Adelfa. Lisbeth, Neonesto. Diyak ka mo, Dad. Saan kayo pa nakita? No sa papay market di. Ang mga no na traffic lang. Adelfa, umay ka iti opisina. Anday baga. Sir, Umay ka. Saan ka matanakan? Saan na maulit tinapasama kiti namin san ngal daw. May papaan iti day dinay baga. Lipatan mo. Saan mo na panunutin na siya eh? Nagbaliwan ti plano. anya a plano, sir? Umay ka. Nagtugaw ka. Ituloy mo kuma ti makilangan anasaya at ni Lisbeth. Kinasarita na ka na imbag ni Sir Amir Benji. Gapo ta nagpudno ka kankwana. Inaklon konti may panggapit paltog ni Madam Margot. Pasensya ka lang kuman, Sir Ernesto. Saan ka kayat nga isagmag? Ang napudnuwakin ni Sir Amir. Bawatan ka. Saan ka kagura? Nasaya at mat na ipaiman ka na Sir Amir ti paltog. Makamudan kagsarita kan Madam Margot. Ni Sir Amir. Hello, sir. Irupot mo nang itikawas mo tang subli tayo ni Manila. Kam ikan nga ti kundawa amang sarong karpay ti pamilya. Sige, sir. Kasaritak lang ni Margot. Agkukuyog tayo ton nga gawin. Sige, bye. Honesto. Agsubli kami kanon ijay Manila. Ket kakuyog min ni Madam Margot. Talaga saan na kaingkaan ni Amir. Pagingga ita. Saan na pingaam mo ti hotel ang nagtarusak? Hello? Agsubli kami ka ni Benji di Manila. Ket kayat ko akumuyog kan ka na kami. Umuna kayo latan. Saan tayo mat ang nagkukuyog ngayon may dito'y probinsya? Apay, anya pa lang ti pangpanggapam. Awan ti bibiyang mo. Balagan ka. Masapol nga parang kakanya. No di mo kayat nga suplong ka kanang iti polis. Aniya? Kabaulam ka aramidan day takanyak? Apay nga ilang mga anak no awan basol mo kanya. Agsubli at tulatan ni Manila. Makamu ka. Ngam saan mo ako naan ajak mamuan ti paglemlem mga. Saan mo? Ariribukan niya Delfa. Awan kinapudno ti atap mo may panggap kan kuana. Kat? Ni Lisbeth at Parparbo? Margot! Umay kay di mansurin ton rabi wano saan? Balbal na aga ng patan ni Amir. Oray ang tisungbat mo. Awagak to ni Benji no sa dino ti pangsukunan na kanyang. Ngamjak may baga no inton rabi nga umayak ijay mansyon.
agawid ni Benji di balayda itong madamdama. Ni Jack ti kadwak nga agawid di mansyon. Agkuyog kano da Lisbeth kan Onesto nga agpasya. Inigtagnan ta cellphone na. Talaga naturay ni Amir. Ang kasanon ti paltog ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diya kung nagpakadakin ni Onesto. Maawatan nanton na sana ka nagpakadakan kwa na. Diya kaya't amasakitanan. Amakitak ti panagkuyog da Onesto kan Lisbeth. Amok asaan ang mapagkadkadan ni Onesto. Gapukin na Sir Amir. Diyos ko. Saan niyo ko mga ipalubos ang masulisok ni Onesto? Tsaka ba ti agsagaba? Gapoy ti panakapukaw ko. Iti lalaki nga ay ayadag. Inikakon ni Margot iti ultimatum. Urayam lang ang tiawag na nukano asuko na midi mansyon. Sige, sir. Agawid aklat nga rodan. Sige. Uray, tadamat ni Jack akadwak nga agawid. Ni Adel Pagayam, sir. Nakapanaw ka din? Naitatisan ko nga mo. Daunes ko kan Lisbeth lang tinakita iti opisina itay. Alpasan na, nagkuyog daan na pa nagpasyar. Agayan ayat nga tanda honesto kan Lisbeth. Apay nga isaksakit launay ni Honesto ni Adelfa. Naimbaga malam yung ama dinong. Papanan nyo ka di. It ni, nasip ngatan. Ay, adalang katanga kiti tiyangge. Onya, sarong karaman kaya man di sanang. Pinukano lang nga nakita ka. Idi kalman ama. Imyanak ijay balay. Agsubli kami ngaminan ni Sir Amir ijay Manila. Ay, agap-gapom ka di, di opisina yaw. Nakita mo ka din na Delfa. Saan nga rod ama? Dinamag ko kin ni Sir Amir. Saan na kano nakita? Uri, nagkuyog kami kumaan nagawidan. Mga no nagkuyog dakin ni Kamel. Kita dapay lang na bananda. Nakalagin ti init. Ngam kayat ko. Pag napagnatapay lang dito igit ti baybay. Balagit ko gayang Lisbeth. Saan ka di anapan iji mansyon ni Madam Margot? Diyak ka mo. Ngam apay at yagsyuman kanyak ti pagsaritaan ta. Saan ta ngay may nagpasyal dito igit ti baybay. Tapno iso ti pagsaritaan ta. Anya nga ron ti kahit mapagsaritaan ta. Siyempre. May panggap ka data. Maipanggap ka data. Nasdaaw kay timbagak. Di kayat ko asawan. Ang mga namaamuan tinubya man nagkuyog ta nagpasyar kat pagsilosan nak. Kuha. Anya nga mintipod no, Mang Honesto. Ada ka din nobya mo no? Awan pay. Agya man nakitipan ng kuyog mo kanyak anak pasyar, Manong Honesto. Nabanog ka ngam, naragsakag. Nangrabi kayo ka din. Wandad, iso napsugak pay. Ni, arak mo dito sangsangwan nyo. Amangan no kahit mo man ti uminom iti arak, Lisbeth. Ikan sa mo tinaka-hospital amidi. Naggurigura kiti. Ngayon balaka ti doktor, adya kon uminom iti nasanger. Sige, sumrikarlatan iti kwartok. Madamdaman ton nga agawid ni Onesto. Ang sarsarita kami pala ay. Manong Honesto, ni daddy ti pagdamagang may panggap kin tita Margot. Kaya't agyaman na kiti panangisaksakit mo kanyak.
ikarigatak ti saan nga aginom iti arak. Sige. Oh. Kaya't mo ti uminom, Honesto. Sige sir, pagustuhan kayo. Ang basit lang sir. Inawagak ni Margot itay malam. Ang agsarita dan to kanulatan ka ni Benji. Tawon gayam. Dahil ti paltog ni Margot nga nyawat mo kanya. Sir, imbagayo ka din kan Ma'am Margot nga inyawat kun kada kayo ti paltog na. Saan pa Ipakita tula ang inton makadanon kami ni Manila. Isong inawagak, kakayat ko nga agkukuyog kami nga gawin. Sa pala kumata saan nandun ariribo ka ni Adelfa, sir? Baka mo ako ni Tiday Tabanag. Ibilin ko ken ka ti anak ko. Sikan, ti makamukin ko na. Sir? Hindi ka matuminom. Siya akong titumagay para ken ka. Agtalag ako na ken ka. Iso nga ura ni Lisbeth. Italag ko pa yan ken ka. Ay, kaltangan ti Rabi. Nya pa lang dar aramidam di tirwarkat na salumsaman. Magustok ti kinalamis na dito'y amang. Ururayam ka din ni Honesto kat Rabin. Amangan naging kaita. Kat adada pailay ti pagpasyaran. Iti dati nga oras. Ay, kaslasan na nasaya at data. Sika ti kayan ayat ni Honesto. Ngam sa bali di ka kuyog nang agpasyari di Rabi. Agpada kami kini Honesto adipay nakasagana. Malaksid ka na kayo. Awan sa bali ama kamong agayan ayat kami ama. Ay nalipadag gayam. Nagkita kami kini Benja itay malam. Aging kaita. Tsak pa na ito rin anang ipodno kini Honesto. Asigod nga agayan ayat kami kini Benji. Kaslaan ta kaya't nga ipasimudaag ni Sir Amir. Iti imbaga na kanya kidrabi. Maure ni Lisbeth kat indalak na kanyak. Anya nga ti aramidan na no maamuan na ani Adelfa ti ayayatek. Saan ang Lisbeth nga anak na? Honesto? Pasensya ka na, hindi pa naguray mo. Amang ano kahit mo ti agkape? Ijayak langan ka rin dara yung agkape, Adelfa. Oh, Kat. Kumusta man ti pa nagpasyaryo kini Lisbeth idirabi Nakaragragsak kay lakit ni. Adelfa, saan ka kung mga agselos? Nagdiretso kami iti mansyon idirabi Kat nagsarita kami kan Ma'am Margot. Agpada kami kan Sir Amir. Adimi kaya't ariribukan na kani Ma'am Margot. Mabalin nga itong bigat. At daakton dita Manila, Dominic. Juan, inawagak man ni Dang idirabi Ti kotse ni Honesto dahi di nakaparada. Ti sango ti karinderya. Kadwana ni Adelfa. Oh, Benji. Anya ti mulmulagata? Bakla ni Dominic. Ang mga nang ipadamag mo iti kini Amir nga adda lalaki. Ma'am, adayo pa panunutak dayta. Amo kaya? Agpada kayo kini Honesto anapudno kini Amir. Pinagkadwan ta. Ay, gayam, ma'am. Sa dino ka diti pangitulodak kada kayo? Sa dino pay. Kaya't ni Amir nga agawid ako ni Ijay Mansyon. Ngam ibagam kan kwa na adyak kayat ti masinga. Naragsak ka kakuykuy ni Honesto nga agpasyar Adelfa. Naggasat lakit din ti nobya na. Ngam di namat ibaga kanyak. No adda nobya na awan no awan. Lisbeth, nada nobya ni Sir Honesto. Agimon lakit din madamag na nga sa bali akakuykuyog na. Adan sakit di amo ma, Adelfa. Ibaga man kanyak? Damagaman ang kanyak, nada nobya na kadagit empleyado.
Uray pud no dayta, Adelfa. At andamay kariak nga ayatan ni Manong Onesto. San ka di? Nasaya at nagtulnog ka kanyak, Margot. Unak lang nga rutin kini Benji at jak kayat ti may istorbo. Masapol nga agsarita ta. May papanitian niya. Ti paltog ko. Intad ka din ni Onesto ken ka. Lukas ta. Punong at napaltog mo. Kat panggip na kami apatayin ka ni Adelfa ide. Ti awanan pain nga Onesto. Kagaluan kanyak. Ang dalakit di kini Amir ti paltog. Margot, balagan ka. Saan mo ariribukan ni Onesto? Agsagana ka. Tainton bigat mo't lang. Agsubli tayon ka na Benji iji Manila. Addan to surprise sakin ka. Inton makalugan tayon iti helicopter. Awan. Sa dino tinangilamangan ni Amir iti paltog. Ang dalakit di kan kuana. Inawagak ni Onesto. Ngam saan nakasungsumbatan. Pinagwartyaan na kanidyak. Tapnadyak makapan iji opisina. Kadyak mariribok ni Adelfa. Tita Margot! Anyat na pasamag dito kwartuyo kini Daddy. Kasla din nalapos ni Bagyo. Lisbeth? Oh. Saan mo't kami na nakarikapito sa tirida? Iso si Merikap nagtan. Di amo nalipatan ni Daddy ng Enricap. At na mo't gayam. Anyat sapsapulan nyo? Awan ti among iti daytoy Lisbeth. Saan ka amakibiyang? Parikot ming agasawa daytoy. Aguray ka man. Talaga ka di apaltugam kumada Adelfa kan Daddy, idi? Agpakpakaasi akin ka Lisbeth. Panawan nakot. Talaga lang, ha? Among gaya man ti agpakpakaasi. Kalpasan ti dandani pa ng patay mo kada Daddy kan Adelfa. Ha! Kagura ka, iti kasi inaramid mo! Oh, Benji. Siksikamat yung medito site. Ape, asan kayo ang nagkuyog kina Sir Amir? Imbaw nak ni Sir Amir tapno ipakamok kada kayo. Kada kayo latta ka nun ti makamo ditoy. Awanan ti panahon na nga umay. Iniyawag na kumalatan. Kinapudno na. Dahil tatibilin na. Imayak ditoy. Takayat ka akasarita, Onesto. May ipapanitan niya, Benji. Itay sinugon ko ni Madam Margot iti hotel. Nalabsan mi ti kotsem. Nakita kayo kin Adelfa. Anya? Saan ko akayat abiyangan ti panagkuyog yu? Naimbaglaangan. Ta saan na kayo ang nakita ni Madam Margot? Tada kasarsarita na iti cellphone na. Agyaman na klauna iti data na amuakin ka, Benji. Usan lakit tingag damag ni Benji. Awan ibadakken ko na. May papan kada kami kan Adelfa. Saan ka amadalagan, Adelfa? Saan nakaamadangran ni Margot? Inkuyog ka diti mansyon, taday to yan di maudi arabi imi ditoy. Agawid kami, inton bigat. Sir, agyaman na kiti panangisakit yung kanyak. Gapo, tanapateg ka kanyak. Lapintas ka. Malagip ko lakit nga ron ti may saan nobyak idi. Kilaat mo din, saan na nagpakita kanyak. Sinapol ko idi Pangasinan. Ngam saan ka no at taga-ijay. Pagtip-tipayag mo tan. Numuna tasan ang maikat ti panang parang ni Sir Amir kanyak. Dakas na diya babae, Dad. Di yung pala kami kisina. Talaga kahit na kayo patayan. Nadanon ko iti kwarto yung adasapsapulan na. Dad, paltog laki ti day sapsapulan na. Oh, Adelfa, ada ka matkayam? Inawis ko amang rabi dito balay, iha. Sige, iha. Agsarsarita kayo pala kanya, Adelfa.
Naglaw na kitang Jake. Ngam nakapanaw ako. Day talaan, no sinurot na ka. Oh. Ni Benji. Aw-awakan na ka. Hello? Madam, ayan nyo. Mapantayon. Agan andaran ti helicopter. Jak sumurot ka da kayo. Ang Yunes to day jay. Asino ti babae ang kadwa na iti kotsen? Kaslangi. Adamang kamkamat kanya ka kotse. Talaga narigat ka katultulag, Margot. Kaya't nakpay alibasan. Anya alibasan ti ibagbagat. Adalaan napan ko kinasarita. Namamok iti hotel. Kapten, yadayom ti helikopter iti batog ti kabambantayan kat iturong mo iti mangliwang-liwang at tao. Apay nga iti tao. Nya ti pagbut nga, Margot. Kapten, tumpalan na. Inton makabatog tayo iti tao. Itad ko ken ka ti sorpresak ngay magaken ka, Margot. Anya sorpresa na ita. Ang nervyos ako bata. Antan sa daka sa pagpanggapan ni Amerikanak. Agner-nervyos kan sana, Margot. Kunakman no naturad ka. Amumit lagayam tagbutay. Anya nga miti pangpanggapam. Talaga agner-nervyos ka. Relax ka laeng. Saan ka di? Ako na nga da sorpresa ken ka. Amangan no may sursurot nga agnervyos ti piloto. Kat may tinag na ti helikopter. Iti batog ti rumyet akakaykaywan. Sir? Oh, apay Benji? Mabutang kakadimat? Sir? No, iti taaw, ti pakatinagan ti helikopter. Mabalin amay salakan tayo pa'y. No ammo yung lakit di, taglangoy. Kapten, Benji, lakdan niyo kuman ni Amir. Iti daka sa panggap na. Sika Benji, patsam, apay tinag ko ti helikopter. Saan mo siguro iti panagkunak, sir? Kaslagdwa-dwa ka. Enton makabatog tayo iti taaw. Maamuan yun to, noan niya ti sorpresa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, ya kung makita taga Pampaya kita helikopter. Nakada yun. Ay, dahil nga tati helikopter ni Amer. Iso lang siya mo nga da helikopter na dito Ilocos. Ay, malagip ko man ang tiya ay na, hindi balay. Kanya nga ta, di kata sa wanda ito, marik-rik na kan kuana. Magkamo kayo pelaan kini Adelfa di opisina, Lisbeth. Himbilin namin kanyak ni Sir Amir, ang mapanak di project site. Amang ano mabalin ti sumurot? Sa anak nagbayad. Si Kalot kano kaya't mo ti sumurot? Si ka, Adelfa? Kaya't mo ti sumurot? Agbatek latan, Lisbeth. Madamangan aramidak ti pinatrabaho ni Sir Amir kanya. Ay, si Kalot ang arodan no saan kang agbayag, honesto. Ay, manong honesto ko na kuma. Gumatang kanto lang arodan iti merienda. Anya ka ditig kayat mo ang meriendaan, Lisbeth? Urida kamin kini Manong Jack, ti mapan gumatang. Nagbayag la ko man ni Manong Honesto iti papanan na. Talaga kayat ko ti sumurot kan ko na. Mabaling ko mamadlata, Lisbeth. Uray tanda kamot ang mabati diti opisina niya. Adaman sa lutsudat kan ka, Adelfa. Pabor ka din no agayan ayat kami kan Manong Honesto? Nasingpat ni Manong Honesto. Nataar kan nataknan. Nagasat ti ayatan na.
Aw, nagasatak nga ron to kasta, Adelfa. Uray asino ti ayatan ni Manong Onesto. Nagasat. Oh, nga, no saan asyak ti ayatan ni Manong Onesto? Saan ang nagasat, dahil a babae? Nakabatog tayon, iti mangliwang-liwang ataaw. Mabalin kon ngay pakita ti sorpresa ken kamargot. Anya nga tatay Tamir. Benji, yawat mo kanyak ti briefcase nga day ti abay mo. Daytoy sir. Agyapan na. Ada dito'y briefcase ti sorpresa ken kamargot. Kayat ko asika ti manglukat. Sige, lukat na. Dahita ti sapsapulem a paltog, saan ka di? Dahita ti ibagbagat a sorpresa ken ka. Amir, Ita agpili ka. Asino ti kayat mo nga itinag ko iti mangliwang-liwang ataaw? Sika wano da iti apaltaw. saan? Sir, Saan ka makibiyang, Benji? Ita mapaneknekan. Ang nakabut-butengak akalaban, Margot. Mabalin ka ngay tapwak iti taaw. Akagidato ti panang paltog ko ken ka. Aging gahita. Ang kintay kag pailang. Kasano na, no impay-payso ni Amir, tinangitapwak kanya iti helicopter. Sa pinaltugan na, katlamutan dagiti pating ti bangkay ko, ti mangliwang-liwang ataaw. Talaga nakabutbutan akalabanan. Basol ni Onesto daytoy. Diyak mamati, ani Amir ti nakakita ti paltog iti cabinet anang itulinak. Nagkaduan tak kini Benji. Saan ang mabalin na adyak makabalas? Amo ko na, awagak ni Onesto. Kita aglang, noon niya ti aramidan na iti daytoy ana panunod ko. Naipaglangan ta nakita ka. Adita, agriringan ti cellphone na. Hello, ma'am? Saan mo ka di adamagan noon niya tinapasamak kanyak, ha? Ha? Dandaninak intapwak ni Amir iti mangliwang-liwang ataaw sa paltugan na kuma. Basol mo daytoy, Onesto. Ne, kanya ko matibasol ko, ma'am. Saan kan nga aging kukunapay? Sikat tinangitad kini Amir iti paltug ko. Ma'am, dakay amis mong tinag ko na idi. Naawan paltog iti unag tibag. Saan tan nga aglinno ko pay? At daigam ko abaraha para ken ka. Anya? Anya nga tati aramidan ni Lisbeth. No maamuan na nga adak kinakuyog mo, ababay. Kaslan siya kumamati. Akabaalan ng aramida na Sir Amir ti imbaga ni Madam Margot. Panagkita. Saan adakas ataon Sir Amir? Ita. Siyak ti ipitan na. Kaya't na timang blackmail kanyak. Nabigbig na nga taan ni Adelfa ti kinalugan ko. Nyamatan. Ni Benji. Hello, Benji. Sa dinutayan mo, Sir Ernesto, Adape lang dito project site. agin inanan ni Sir Amir, kan ni Madam Margot, madamang agin inom. Kinapudno na. Kalkalpas may nagsarita kan Ma'am Margot. Nakaon na lang ang imawag kanya. No kasta, inistorya na king ka tinapasamak. When?
Nakigtutak na rod. Jak mamati ang kabaulan ni Sir Amir nga ramidon dahi ti Ernesto. Binutbutang na lang ni Madam Margot iti kunak. Benji, malagip mo kadipay dahil diniistroyam kanya kini. Apan nakakitam kada kami kan Adelfa. Binutbutang nak namin ni Ma'am Margot nga ipulong nak ni Lisbeth nga adda kinakuyog ko a babae. Saan na kayo mat nakita iti panagkunak? Amangan no adda sa bali akong daway. Apan nakakita na kada kayo. Mabali na kasta. Saan namat kidi ana ibagaan ni Adelfa ti kinakuyog ko. O sige nga Rod. Bye Benji. Malaksid kin ni Lisbeth. Ni Adelfa lang ti kakakuyog ko a babae. Sino di nawagam, Benji? Ni Honesto, sir. Istorya ko mati napasamak iti helicopter. Itingat pun ti mangliwang-liwang a tao. Ang imawag gayam ni Madam Margot kung kuana. Binutbutang ko lang ni Margot. Anya pa, tinagsaritaan niyo. Pabasulon na talaga ni Honesto. Nga iso tinangyawat iti paltog kada kayo, sir. Saan do Apollo sa mamuan ni Margot dayta? Ala, lipatan mo tinapasamak. Sige, sir. Inakagdigos, da pa panantayin ton madamdama. Anya nga tati aramidan ni Sir Amir. Numaamuan na nga agayan ayat da Adelfa ken Honesto. Lisbeth, masapa ka rumarin tin malam. Baliwan mi kano ti agsasarita kada Mr. Garcia kan kada kiti arkitek. Nga idolwan ni Arkitek Del Rosario. May bayag ka kadi? Amangan na marabyan kami. Agpaparte kano iti kalding ni Mr. Garcia. Ada ka din ni Maricho? Sumurutak mat ko ma. Nagawid di Manila. Inungtan sa ni Papang na. Iso anak pilitan na nagawid. Ay. Dahil mo't ngamin ang babae. Gungkuna na. Ay, sa bagay. Tsak pa'y mabalinti sumurot. Tung palit ti balakat ti doktor asa anak ko na ginom iti arak. Itay pa nga gininom ka, Margot. Agoy-uyot ka lang arutan. Oray matayak. Sa anak mo napatagkan ka, saan ka di Amir? Nagdakas ti pagkit-kitab kanya. Saan ka makapagulbud ka niyak? Amok, nga da panggapon kini Kristalin. Kayat mo, asikat ikapaknangan. Apa yung ramraman mo ni Adelfa? Agasam ta kaya na kami pa yan napatayan? Awan nakita mapaltog ko, saan ka di? Saan nakapilitan? Sana siya, ti malokom. No kayat mo pa'y tiyagbiag, isardeng mo tiyaginom. Tano matay ka, sigurado nga ikasarkon, ti pangiso katakin ka. Kunak man no mabayag ti panagsasarita yung kada Mr. Garcia, kan kadagiti arkitek, Honesto. Sarsardampay lang. Itinalpasan ti panagsasarita mi. Nagpakada akmet ten. Linikli kam samat lang ni Lisbeth. Sigurado nga wisan na kamanan niya agpasyar. May sala ang detaga po na, Adelfa. Ngam talaga nagsasarita kami. Ken, adda na patag may ibagakkan ka. Anya day, Jay? Saan ko kumang istoryaan dito kan ka? Sigurado, agkintayad ka. Imawag kami ni Madam Margot. Idi nakabatog ka ng ti chapel iti mangliwang-liwang a tao. Pinagpili ni Sir Amir no iso ti itapak na. Wen mo ti paltog. Ani, nakabutbutang mo daytan? Ngam ko na ni Benji. Binutbutang laang ni Sir Amir ni Madam Margot. Nagsarita kayo kay gayam kini Benji? Awag ako talaga. Nakita na idi sinuko na ni Madam Margot iti hotel. Honesto. Balasan na kanon ni Madam Margot. Ipulong na kanon ni Lisbeth nga adda kinakuyog ka babae. Kayat mo asawan. Nakita namot ni Madam Margot iti? Di ko na ni Benji.
Amangan no sa bali agun daw iti pan nakakita na kadata. Kasano nga ron tayo yan? Panag ko na ka Delpha. Masapol ang nakasagana ka iti anyaman na mapasamak. No bilang maamuan to ni Lisbeth nga agayan ayat ta. Saan anak ba't ka na makaturog? Naimbag ko man mabalin ko ti uminom iti nasangar. Awan mat kit ti makakita kanyak. Ay, ti salunat ko mat ti karo. Kanamang ano masobra ak manan ti aginom kat maladaw ka sumra kiti opisina inton bigat. Nakamuditan. Uray pa sila. Pangalak lang iti turog ko. Mapoy, si Taki Jack pa nakapagusto. Ninamnama ka makapagkuyog kami manan kan ni Manong Onesto agpasyar. Ngam saan mat? Kasanon nga agpaiso ng amuan ni Lisbeth nga gayan ayat kami kini Onesto. Anya nga tati aramidan na. Ay, namuan gaya mo ni Benjay, nga kayan ayat kayo kan Onesto. Nakita na kami ngamin kini Onesto ang nagkuyog apong. Saan na nakapagulbod? Saan ko pa nakasarita ni Benji ngam awan anyaman day takan kwa na ta agpada kami anak kaawat iti napalabas mi. Hanggang ni Onesto, saan na pa nga mo tinapalabas yung kan Benjay? Diyak pa'y maiturag nga ipod no kan kwa na amang. Anya ko mo tipagbot nga. Saan mo nga uraya, nasa bali tipagamon na. Tamang ano dahi tanto timang dadal, iti relasyon niya. Idigal man pailangan nakasagpetak, Dominic. Wan, agsagsagana ako na sumrag iti butik. Adakan pa pananidang ita. Aniya? Sika at talaga. Mabalin mat. Sigurado ka kadi iti dayta? Madam? Ni Benji. Sige nga Rudan. Bye. Oh, Benji. Di nakpaila inuray iti baba. Sublyak to pa nga amin ni Sir Amir inton madamdama, madam. Awan ti bibiyang ko. Saan nakapagpungtutan, Benji? Nasakit paila ang ti ulo. Gapo iti pan nakabartag ko iti rabi. Masapol ang makapalisak. Riripo kag ti biyagyo. At lalo ka ni Amir. Nasakit ti ulog. Nasobrag mo ng tinminong iti arak iti rabi. Tita Margot ti mauawag. Hello! Kumusta ka, Tita Margot? Nasakit ti ulog. Nabarta ka kiti rabi inkarigata ti simrag iti butik. Nasaya ata napilit na kamat lang ni Daddy ang nagsubli dita Manila. Riribok ka talaga. Amok. Kagurguran naglaunay, Lisbeth. Agyaman ka, iti daytoy ama-amwam ka niya. Anya ko matipagyamanag ka? Saan ka namin na nakasarita, idi? Nakitak ni Onesto nga nagkinag-uyog na anak pintas a babae. Anya? Sana po na dayta. Siyak lang ti mabalin nga ayatan ni Onesto. Si kalaeng ti mangay ayat kini Onesto. Gapo, kaadtan kaayan-ayat na. Takasano ti panagkamom iti dayta ha, Tita Margot? Agyaman ka. Ta saan ka pa'y abinirngasan? At agar nakita ka kadwa na a babae. Kat gaputa nakita yung nga takadwa na babae, nobya na matan, kasta? Nalasin mo ka din o sino da dya babae? Oh, interesado ka matlangan niya. Nasakit ti ulok. Sandak ko mapagpugtutan. At dala
Ako ba isang wanak tayo siya babae? Di naman patong pakon. Jak kabain, jak syuman kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga at subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Sigurado ang makapuntot launa yan ni Lisbeth. Isong initip ng ti cellphone na. At adaman nga tanti pungtot na no nalaasin ko da ijaya babae. Ang asino mat nga ta da ijay. Uray asino pa da ijay. Nakaipalas akong iti inaramid ni Amerika niya. Ti anak na ti pagikaro. Kat sumarunok da ijay nga honesto. At danto pa nagrinisot mi ana impak iti dayjay alalaki. Naragsaksagit iti bigat mo, Margot. Asino yung kinasarita mo iti cellphone mo? Nidang dayjay, Amir. Talaga naragsaka. Gaputain padamag na adakkel ti sales kabayatan ti kawan ko. Dakdakkel ko mapaya. No saan ka ngay maija Ilocos? Agbababawi aka talaga. No apay nga imayak ija Ilocos. Amang ano natayak ko man. Kat saan dan anasarakan ti bangkay ko iti mangliwang-liwang ataaw. Pagpampanunutam raytan, Margot. Ulitek. Sa anak, akabaalan, akalabanan. Dahil dati panangipagarap mo, Amir. Ngam, at tanto altaw mo kaniyak. Nasapa pa lang, sir. Ng trapikan. Sapay na gano tinaskan nga si Kaswak ija opisina. Nasurok kami na dua alawas ta ija Ilocos. Padasan tati magna iti sa balya dalan, sir. Sige mga ron. Malagip ka. Nasingid ka kani honesto, saan ka di? Awawagam ka di? Saan, sir? Ibagakin ka na ito eh. Tatalkan ka unay, Benji. Amangan ngamin, nuaddan to sana magustuhan ni Honesto iti kumpanya. Kat maalukoy ni Mr. De Los Reyes nga agsublikan ko na. Kat iso, ti mangimaton iti processing plant. Sir? Padasem to man ket nga awagan. Kat tingi-tingem ti karirik na na. Kunak mo ni Lisbeth dito opisina yung Honesto. Agmay saka magayam. Saan mo kati akayat adwa talang diti opisina? Honesto, ang mga niya di pampanunutan. Nukas pangaligan laeng. Nakasagana ka mangikasarkan ka, Adelfa. Saan kumapaya ka dagitoy? Diya ka muna ka sa nung epodnokin ni mamang ti relasyon ta. Ni Lisbeth. Saan man na sumrak? Hello? Hello, Manong Honesto. Si Kapay lang di ba ka mo dito opisina? Oh, taapay. Aglaladuta ka na bigatan. Masaduta ka bumangon. Bye. Bye. Saan ka na sumrak ni Lisbeth, Adelfa? Adda atap ko. Nabartak manan igirabi. Binagbagaan ni Sir Amir ni Lisbeth. Asar dengan ako man ti uminom iti arak. Angam, di sapay matlang nagnagam iti pan naka-ospital na idi. Saan nga nga danadagsa na problema na, Honesto? Oh, anya kumamit. Baknang da. Maaramid na amin na kayat na. Saan mo taginabak ng timang paragsak iti may sataw? Saan nakadandan na tinana? Mabalin matakas ta. Nagasgasat pa ilang amiti siya. Aging nga ngaminita. Tsak pa'y amo ti kinasya sino ti ama. Adelfa, nukas pangrigan makitam ti amam. Anya ti aramidam.
Tsaka mo no ka sa nasong batak dita sa ludsod mo, Onesto. Luapay nga niya sping ko ti bagit kini Lisbeth. Nagasgasat ka. Gaputa sikat inayat ko. Onesto, saan nga taday ti problema na? Luapay saan namat na mauro yan ti panagdaton mo kan kwa na? Saan nanto ang maura dayta, Adelfa? Gaputa ay ayaten ka unay. Benji, sa dino taayan mo? Adaak dito yung coffee shop, madam. At ang amin nang ibawnan kanyak ni sir. Ore, madam damang at sublakit yung opisina na. Adda kayat ko adamagan kan ka, Benji. May papan ka ni Onesto. Anya ti maipapan ka ni Onesto, madam. Idilibasan kayo kumaki ni Amir. Nakitak ni Onesto. Adda kadwa na a babae iti kotse. Ne. Diyak amo tayo ta, madam. Awan ka diti may istorya ni Onesto kan ka may panggap iti babae. Kasla jak mamati adi yung pagsarsaritaan ti may panggap kadagiti nobya yo. Masapol ang mapagdaarak ni Onesto. May panggap iti daytoy abanag. Sigurado ak. Ani Adel pati kadwana. Idi nakita da ita ni Madam Margot. Amangan. Adda sa bali akong panggapan na. Hello, Benji. Nakawag ka man. Adda ngamin ibagakin ka, Sir Onesto. Sa dino gayam ti ayan mo? Agman maneho kita yagrin ti cellphone ka. Kapag iti project site. Agsubli ako ni opisina. Sana simrag ni Lisbeth. Kat ni Adelfa di kaduhak. Imawag ngamin ni Madam Margot kanyak. May panggap iti pan nakakita na ka nga adda kadwa mababae. Anya? Saan nga ta? Aday tatisan asimrekan ni Lisbeth iti opisina. Amang ano na idaanon matan kini Madam Margot. Nga adan nobyam. Nailasin ko ti kotse ni Lisbeth. Tiamok nga rod kat madanon ko diti opisina. Di manong Jack tinagmaneho. Binaw ni Lisbeth. Takayat na kano kasarita. Kasta ka di. Talaga asaan asimrag. Amang ano talaga matitibagina? Saan mo ka di sa rungkaran? Tapno kumustaan? Awagak tulangan. Bueno, agkuyog ta. Saan ta mabalin nga kuyo, Onesto? Umaynak to ka no sukunan ni Manong Jack Inton malam. Sa itulod na to yung balay. Napatag nga ron ti ibaganakan ka. Dua kayo lang at atikayat nangagsarita. Adelfa, awan matisang sangwam. Mabit lang tagpaala kiti katulong iti merienda, ha? Agyaman naglangan, Lisbeth. Saan na ka mabisin? Ay, tinasaya dito'y ka namang rabi, ha? Itulnog na kantulaan ni Manong Jack. Aganat ka kankwa na. Takumpormila pa pa iti mailuglugan na iti kotsek. Saan nakmat nga tabastusan? Kasta una iti panangkiday na kadagiti napipintas ng empleyada. Makikumpetensyamat ka ni Manong Onesto. Ha? Ni Manong Onesto? Wala, Adelfa. Kunan ni Tita Margot, nakita na kano ni Manong Onesto nga adakadwa na babae iti kotse. Anya? Adelfa, nabayagkan iti opisina. Amang ano amom no asino kadagiti empleyada ti kumpanya ti nobya ni Manong Onesto. Siya kan anawaam nga aginom itinasang ni Ramil. Apay asaan kayo magsarap kini Benji? Jack ko mapanunot ka ginamit ka arak. No sana gapokin ka. Apay asyak ti pabasulam? Anyat orasan?
Na-traffic kami pa ka ni Benji. Ngam, imun una kami pa lang nakasangpad ngam sika. Nagawis nga rod ni Dang. Kas kada kayo. Na-traffic akmat. Adya ka di nga oras, nagserser na tibutik. Ang mga nun nakalukat pailaan. Pinanawak latan itay. Oh, anya pa'y ti kayat mo amaamuan. Siyak samat ti pagat atapa mo. Sa anak, ngagat atap. Sika lang tinaimon. Asawa na, at nakarbangak ngagdamag. Oh, ibilang nakmatlagayam nga asawa. Anya nga minaya, ti panay pagarok mo. Uray saan ta nagkasar. Agdindin nata kasagasawa. Oh, mamati ka. Ay, rabi, nanitulog na ka na dyan. Nga pala tararamidom dito, isala sa Delfa. Agtugtugawak pa lang, amang. Naguray ka, pangasod ng itulnog kang ka. Ay, gatniunis to, akay nayat mo. Pinayaban lang kami ni Lisbeth, idi mansyon da. Ni Manong Chakmat lang, tinangitulod kanya. Napatagsakit di tinagsaritaan niyo, di dahi diyang anak ti amom. May panggap ka dagat empleyado iti kumpanya. Amangan na mo kano na sino tinobya ni Onesto. Ha? Kano si katinobya na? Dahil tangarot ti problema ka, amang. Agat atap samatan ni Lisbeth. Nukas pagarigan madugdalan na si katinobya ni Onesto. Kanya nga tatirami dun na. Dahil ti problema kita, amang. Ay, kagat maturo ka. No siya kla, nga wan sirbe na dahi ta, apag buy-buy atap. Inmarubayan na kita iti sano ti mansyon. Nauray ko ti panangitulnog ni Jack ken Adelfa. Napaot ti panagsarita da. Atapag kami ipanggap iti naidanon ni Benji kanyak tinagsaritaan da. Anya ti kaya't ang mapasamak ni Ma'am Margot. Panagkunak. Makagura kanyak day jay. Kat kaya't nakabalsen. Nadagsimot kami ti inaramid ni Sir Amir kankwana. Kat na maamuan ni Sir Amir ajak tinumpal ti bili na kanyak iti. Anya nga tati aramidan na. Ay ayatak ni Adelfa. Karbengak ti agayat. Hello, Tita Margot. Talagan sa maililiw ka unay kanyak, ha? Nagmurmurenak may nawagan. Nagsarita kayo ka din kini Onesto? Wan, hindi kalman. Gaputa sa anak kasimra kiti opisina di kalman, inawagan nak. Gaputa masiknan unay kanyak. Noanyat napasama. Talaga nalailo kanyak ni Manong Onesto. Dinamag mo ka di, ti may panggap itinakitak a kinakuyog na a babae. Nupod no ti ibagbagam. Asino, dadya babae? Amangan no makigtot ka, no ibagak ti kinasya sino dayjay a babae. San mo laki ti amaaklon? Asino ngamin? Tiyawanan pa iniagsyuman. Tinantaal naman ang tipikat ko. Kaya't nan sakit niya jak man ang sumra kita opisina? Sinisim na kaya may terabi. Naimbagta sana ng kadlaw ni Manong Chat. Di kamat nga roti Manong ni Jabalay. Sinapak ti imay diti balayo Adelfa. Kaya't ko maamuan. Noan niya tinagsaritaan niyo kini Elizabeth. Dinamag na. No asino kadagit empleyada iti kumpanya tinobyam. Anya? Agat atap ni Lisbeth. Amangan no ta nakaidanon kan kwa na nga gayan ayat ta. Kat tiltiliwan naglang dirabi. Mabalin nga awan pa'y panagatap na nga agayan ayat ta. Ngayon, kapot ta na ibaga ni Madam Margot kan kwa na. Ha? Ni Madam Margot?
Apa yun, Ernesto? Ni Benji tinakibaga kanyak. Agsarsarita kayo gayam kini Manong Benji. Iti kalman lang. Inawagan nakmatlang ni Madam Margot. May ipapanitipan nakakita na kanyak. Nga adda kadwak a babae iti kotsek. Katsika deta, Adelfa. Malagip kon. Idi nagkaputa iti karinderya. Nalasin nak nga ta? Mabalin na saan? Iso ngayon ramraman na pinalutpot ni Benji. Kaya't nakabalsa ni Ma'am Margot may ipapaniti paltog. Ernesto? Nupay, saan nga inaklo ni Sir American Kuana? Awan sa baling atapin na anangala iti paltog. No saan asyak? Iso akayat nakabalsan. Babaan iti pan nakadoktal ni Lisbeth nga agayan ayat ta. Kaya't na tayo ariribukan. Pagapaan na kayo kini Lisbeth. Kasano nga ro dayto yan? Dahil tati sa ganaan ta, Adelfa. Masapol ang maawatan to ni Lisbeth. Asikati ay ayatek. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Daddy. Saan nalakit nga mo ajak simber iti opisina iti kalman? Saan na tanging polo ni Manong Ernesto? Una ni Manong Jack? Jack to kay puro ti ba nag-chichiks na? Hello, Dad? Apmok, adi ka pesimrag iti opisina, iha. Isang inawagan ka. Anya ti ba kayo, Dad? Kaya't kalaeng, ako mustaen. Awat problema yo kanya. Ni Tita Margot, ti kasarita yo. Apa ni Margot? Baka mo kayo lang nga nagdamagkan ko, ana. Saan nakakaskan ko, ana, ama nagipulong? Noon, nanti sa baling ay bagayo kanyak, Dad. Inakagdigusan. Nangagkutipan na kisaritam kin ni Lisbeth. Sakbay asala nga din nak. Siya kunti makisarita kin ka, Amir. Ti pakas daawak launay ken ka. Adala nga rudon negosyo, apaka kumikumam. Masagong pa lang ariribukan ni Lisbeth. Saan ko ariribukan ni Lisbeth? Tultulungat laan. Anyal tultulungan, ti bagbaga. Amok nga agpatpatay launay ni Lisbeth ken ni Ernesto. Ngam ti dakas na. At damat nobya na. Anya ti kunam? Sino? Diya mo. Ngam nakita nga ada kinakuyog na ababae iti. Nakalugan da iti kotse na. Gaputad na kinalugan iti kotsena at apambatan nga danobyanan. Nalasin mo ka din o sino na dya babae? Saan? Ba't lagayan? Nalawang apanggap mo laang timang riribo. Italaga na amak na ita. Noadan nobya ni Ernesto. Kasanon ni Lisbeth. Kabaalan na nga ta, aklunan na ito. Manipod kinaubing tiyanak ko, may salaang nga banag, tinagsakitan tinakam na. Idinagsina kami, kadilo rebel. Aging gaanawaswas ti kasarmi, kat nakiasaway ti Amerikano, ang nobyo na. Ngam, anya taramidak. Agore ka. Saan nga ta, nga gibalbalos laang ni Margot? Awan sa baling atapan na anangalan ti paltog na, no sana siya. No muna, ta nagbutang, hindi pinagpilik, no ti paltog na, wano iso, ti tapak ko iti tao.
Inaon ko ni Adelfa iti opisina da ken Emily. Tapno saan na kami masangbatan ken Elizabeth. Adududwa iti opisina. Aging ga iti kabaalan mi ken Adelfa. Saan mi nga ikkan iti gundawin ni Elizabeth nga agatap kada kami. Ngam awan pa ni Elizabeth. Anya ti plano na. Saan man nga na sumprek. Ni Sir Amir ti mawawag. Hello, sir? Ano? Nakadanon ka din ni Elizabeth dito? Saan pa, sir? Saan pa yan nakadigos ita inawagag? Mabayagag pulas na dyan. Kumusta ti kumpanya? Nasaya at mat, sir. Awan ka di matlaang, ti problema ka nagtimpliyado. Awan, sir. Alis to ang trabaho. Awan reklamo da, tanang ato ti sweldo da. Ken kompleto da iti benepisyo. Nasaya tunay no nanayas ti panagtaray ti kumpanya. Isa no mabalin, awan ko ma ti agkakarelasyon di ta kumpanya, tapno sa naman ti trabaho. Sir, Ay talang di may pagkakunis ko. kasla palpaliiwan nak. Anda nga ta panagatap na. Dahil dapat ti problema kanjak may ibagbaka kanya Adelfa. Anyan to nga tati aramida na si Ramir. Masapol ang nakasaganak. Isun sakit yan nagkuyog da kanya Adelfa idi. Napanda iti processing plant. Tada panagatap kanjak ni Sir Amir. Nga amangan magsubli akto nga empleyado ni Mr. De Los Reyes. Ay, nawagwag mo't langan ti panakalamin ko. No nakadik ko marakap iti lamin na, ay malamin aklat na. Ay, isa ron no, kamapan kita andag iti kalday. No adamot la maarab da, iti nakaibulusan da. Ay, pasaray nga bin makadanon da iti bakir. Narigatan, wadda mapukaw kadakwada. Adda kay dagiti manibrong iti kilawan da kaleng. Pasensya ka iti panakalalaw ko manong honesto. Abos sa Jackson Mercadical man. Ay, mabayagak namin nagdikos sa naglamin mo't ngamin. Adan samot heater. Nadadahal sa tanakapudpudot matan. Isabi nilin ko ni Manong Jack amang sapuli ti mang tariman iti shower. No saan amapan manan ag-chicks Ti caretaker la kumalatan ti kinasaritam. Amangan no adam amuna tubero na. Ni Mang Jack latan. Awan mo tararamida na Ay, ni Gayam Adelfa. Apay nagmay sa ka dito opisina. Adararamidan da kin Emily. Ang mga noda papanan niyo. Si kalatan ti mapan di project site. Kaaya baklat tama ni Adelfa akaduak dito opisina. Kay pagbagaklaan? Ako na ti cellphone mo. Ni architect. Mabit lang ha. Hello, architect. Anya? Awan ni Mr. Garcia? Napanig di Manila. O sige, umayak dita. Adapi aramida. Bye. Talaga mat ni Mr. Garcia. Sinurot na ka di Maricho di Manila? Tidakas na, no nagsinublan di Maricho kan tinobyo na. Napaniti project site ni Manong Honesto. Tanda ka na pagsaritaan na kini Architect Del Rosario, Adelfa. Dito kalata namin na opisina tapno saan ka napaayaban no kasapulan ka, okay? Ada ngamin napatagay na ramid ni kinimanang Emily, Lisbeth. Mabutan kan sama, tadudwa kayo lang kan Manong Honesto dito yung opisina. Lisbeth, nasingpat ni Manong Honesto. Pudno la unay dito ngayon pagam.
Sigod asaan ko nga italtalag ni Manong Onesto. Ngam, kasi tinestoryak kan kay di. Gapo iti pa nangasikaso na kanya, kidi na barte ka. Inot, asim mingat tirik na kankwana. Lisbeth, Oh, kasla ada kayat mo ibaga kanyak? saan ka kumangaminan nga ginom? Ay, thank you. Iti dayta patigmaan mo, Adelfa. Masurunak lang amin kin Tita Margot. Kasla iran-rantang natin ang sutsutil kanya. Sa dino, ti papanantaman ni Dominic? Di mo ibaga nga daman ng darayan taapas kan. Di tabalayo lang? O sige, inton malam. Uray isap-sapak ton. Sige nga Rodan, gatne, ada customer. Nala daw asimrek ti kadwag. Okay, bye. Nagpayang ngamin ng ti kadwag. Idakas na. Kung saan na sumrak. Kapilitan namang rikipak tulat. Anong ahapay at mapagkadkadan ni Dominic? Ada ka man gaya man dita project site, Sir Ernesto. Madama ak nga agkap kape, ket nalagip kang awagan. Pinayaban na kami ni arkitek. Awan kami ni Mr. Garcia ta kanu dita Manila. Dumaradla daw la ko maimawag ni Sir Amir. Dahil baga ko matinagsaritaan mi. Kahit mo kadiya kasarita, Madam na malatan. Uray saan na amamuhan day tuyan. Ta nagsarita kami ng kadagiti arkitek. Anong babalin? Naparapartak ti pan nakalagpas ti pasdek. dandanin sa amatan malpas ti pasdak ka, Sir Ernesto. Ado pati kurang na. Kan may isa, at da pinaator ni Sir Amir di. Awagan nak ni Sir Amir iti may sa cellphone ko. Saan ang istorya ni Ernesto? Tinagsaritaan da kin ni Sir Amir. Nabayagan na jak nakapasiri ti bye-bye Manong Onesto. Uray sumurot ni Adelfa. Uray da kay latan kini Manong Onesto. Lisbeth, ada ngamin paskan ti karo ba mi? Kat inyo na'y unay ni mamang abasapol amapanat to. Di ma, awan ni mamang mo iti lugar yo, Adelfa. Aday di Nueva Ecija. Inawagan na kita'y bigat amasapol amapanak to. Masapol nga ron amapan ka. Awan ti problema iti dayta. Manunulaan ma? Agyaman naglaunay, Lisbeth. Oh, Manong Onesto. Apa hindi ka mata nagsasao? Da kami malatan kan Adelfa ti agsarsarita. Dangdangan kaya. Saan ka makapagsao, tanapas na kakitiar aramidak. Ay, si kaman ti mga ramit iti dayta. Tagsarita kami kin Manong Onesto, Adelfa. Masango na kadi ako yugan inton madamdama, Manong Onesto. Sige, numalpas laki dito trabaho. Oh, thank you, Manong Onesto. Ngam, naragragsak ko mano kadwata ni Adelfa. Okay, inton maminsan laangan. Wan kayam, agpipiknik tayo tumankit di ijayate. Aywan, malagip ko gayam ti ate, Elizabeth. Saan nga inusar ni Sir Amir idi nagbakasyon da? Nagadumat ngamin tinakakumikumanda. Sakit dinteng ni Tita Marcot anang riribok. Ambos nagmay sakti to'y butik. Man-manong ba'y taggatang. Makapasadot. Isap-sapak laang ti mapaniti balay din umanik. Oray tiyayak to na mga aldaw. Nakalagip man niya mahawag ni Amir. Oh, Amir! Mailiw ka kadimat lang kanyak? Saan mo kada kaya pakamustahan ka? Makumikom ka kadi? Man-mano ti customer.
Saag may saak. Makapasadot nga ron. Kat ni Dang, Nagbakasyon. Barang adan to ninton madamdama. Awan matay para lako mi. kasta talaga tinegosyo. Sana kanayo na piyesta ako nada. Kat, Dadya Dominic, Saan ko nga empleyado day jay? Supplier ko. Kun man-manumat nga umay dito eh. no agsasadot ka, mangrikap ka lang, tagawid kan. Apay ko maamang rikapak. Ibagadan to pa'y maluglugin ti negosyo. Sige nga ron eh. Awan matlat na patag may pagkana kanya. Kaano pa'y ngamin? Tadabibi ang nakanya. Nakarikap mo ti pwesto ni Madam Margot. Kunak no saan aday ito itay? Namin ano ang nagsubliya. Kapilitan na nagdamagag iti security guard. Nakita na kano, arimor ni Madam Margot. Amangan kiti, no napanangal daw. Oray siyak. Mabisinak matan. Oray. Taimbili ni Sir Amir itay. Amangal dawak tulatan. At dangamin sa nga ili na itay. Saan ka nga masidag unay kanya konesto? Ang mga numadlaw na ni Lisbeth. Napan ko kinita iti private room. Maturag. Adelfa. Agan anos ka kuma. Maawatan ka. Sapay kumata saan ka masulisog. Saan to ang mapasamak dita, Adelfa? Ipaspasagad di Lisbeth tirik na no daduma. Ngem, saan nang iran-ranta ti mang sulisog kanyak? At damat delikadesa na. Naimbag ta saan nakakinagura. Itaimbagak asaan ko man nga gininom. Aklunat, makarig na kiti imon, honesto, ngam isaksakit ko ni Lisbeth. Pangkayam, imawag ni Benji itay. Kumusta mat ni Benji? Nang kumusta lang? Nalagip na timawag, tawan araramida na itay. Apagbit lang ti panagsarita mi. Tagsarsarita kami mat namin kini Architect Del Rosario itay. Sir, nakarikap pa ilang ti butik ni Madam Margot. Nakarikap itay aldaw. Aging kaita, nakarikap pa lang. Amang ano saan na nagsubli, sir? Mabalin na nang lukat mo't lang, itay nakapangal daw. Ang nagsapan anang rikap. Saan sabot nga agbayag ti negosyo na. Napanan na nga ron na. Amang ano nagawid din ni J. Mansion, sir? Papanantay nga rodan. Nagawid dapat tag. Mapanda ko may tibalad na Mr. De Los Reyes. Ang nasapol na may pakadak nga muna. Benji, amangan no kaya't mo tiyag happy-happy. Ay, da kayo sir. Nakursunada yo. Sumursurotak matlaan ka da kayo. Narigat no pasig at trabaho tin into na rin. Kasapulan tamot kagaliwaksay. Nasurok at alawas tayo ija Ilocos ngam awan gundaway tayo ang nagaliwaksay. Uray, nagiinom tayo na kumaitiyate. Awagak man pa ni Margot. Agtuwag ko ipailaan, sir. Tapno saan kayo maktangan? Saan nakapakadanagan? Ada maktanganak no nakatugawak ng malmalam. Di ba't sumungbat? Saan dino nga tatayan na? Amir! Apay! Agtultulag kami kan ni Benji ngag happy-happy inton madamdama. Amangan, no kayat mo ti sumurot. Ang ka. Apay akas na titimag mo. Nabartek ka kanit. Nakainumak lang.
Ada, dito'y balay dada. Kasangsangpag na ngamin. Sige nga Rodan, hindi pan ka malangan. Makamo ka, no di ka may soro. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngayon, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, nagsarsarita kayam daw ni Stoken Benjay. Kahit may panggap ka na kayo nga gayan ay at ipagsarasaritaan na. Kaya maging gaitaasan mo pa yan ipudno, tinapalabas yung Stoken Benjay. Diyak pa'y maiturad, amang. Nga masapol ka di pala nga mamuan na tinapalabas mi. Basit dahi ta, di kinapudno, kinkwa na. Amang, Kasanon no sa balin to, di pakaamuan na. awan sa bali ang makamoy ti relasyon mi, amang. Nalimot yan ayat mi di. Ay, kasanon, no ni Benji ti mismo ang makaibaga kang kuha na. Saan mat nga ta, amang? Nakakatawa ka dagiti masabat tay, ti pampanag natay, ti igit ti paypay, manong honesto. Kasta unay ti panang taliw da kadata? Amang ano mapagbidutan data nga agayan ayat? Kasaan da kami ang mapagbidutan kat nakadagdagat mat kanya. Ay, antumat nga minasimurot ni Adelfa. Angam, no simurot, ang mga no umapal. Lisbeth, Ngam, iti day jaya kinapintas ni Adelfa. Panak ko na, manong honesto. Awan pa'y nga tatinubyo na. dahil ito tijak masumbatan. Ay, dati gayam ti yate oh. Makita malipod dito'y. Asidag no kitaan, ngam adayo day jay. Inton adanaan anay panawon ta. Aglugan tanto iti yate, manong honesto. Agpiknik tayo ti tao. Mangitukot tanto iti adu amakan. Arak kan pulutan. Gaputa di mo kaya ti agino, manong honesto. Imbis nga di mansion ti pangrabyanta, mangan talangan dito restaurant. Lisbeth, likli ka mo ti arak. Amangan na makaala ka iti sakit mo. Oh, talaga mo niya. Masaknan ka una iti salon at ko. Di mo kaya't nagsakitak. Namaaman ni daddy masakti ka duwang nga uminom. Maungta naklakit di. Diyak kaya ta siyak tiga po na maungkan ka. Iso nagkuyok ta ngagpasyar. Saan ta nga ginom? Kalpasan ang makapangrabi ita. Itulnog ka ni di mansyon tapno makainanaka. Dito langan mansyon nga ituloy tataginom. Sansan ka nga dariribok iti da jabar anapanan pa. O kasta rumabin. Kababay napakadamdamagan no ko. Saan kayo umot nga rod agagangay at tao, sir? Milyonaryo kayo ang negosyante. Mabalin nyo kumat itumapog iti politika. Nabayagan nga alukuyin dak nga agtaraya senador. Ang bayaman da ito. Nariribok ti biyag ti politika. Podno launay ta kunayo, sir. Ijay lugar mi. Idi na palabas nga eleksyon. Adda dagiti agkakabagyan asa nagtitin nagari. Aging gaita. Sanda pa nga agpapada. Ti sinuportaan. Bayaman na pagsarita na ito politika. Ay, wan gayam, sir. Awan matlaangan ni Madam Margot. Sana kayat ti panawa. Makamo no makalay ti sakit na. Tapno saan taunay ang makaado iti inuman, sir? Inak gumatang iti pulutan. Naimas ti sidsida ijay. Jay sigod na paggatgatangam. Adayo matunay. Traffic pa. Adaw ti karne di tarip. Adagayam amo ka naimas sa pulutan, sir. Presko atuna. Kagat-gatang laang ti katulong. Naimas sa pulutan.
Apaman na itulong ko ni Lisbeth. Nagdiretso ako dito balayo. Kapag isumata si Mangpat ni Manong Jack. Nakitak ni Manong Jack itay malama. Ada kasarsarita na balasang iti store. Nakadaanon pa gayam dito balayo tapno ag chicks. Pangliliwan na lang ata iti bagina. Nasingpat mo ta kasarsarita? Kumusta ganti pa ng pasyaryo kini Lisbeth? Nagpasyar kami lang iti igit ti baypay. Sa itinalpas kami anang rabi intulnog kan. Kunak magdiretso kayo di mansyon nga ginom. Kung tan naklakit ni Sir Amir, lumamon na kasangsangok ni Lisbeth ng uminom. Ang mga nagipulong ni Mang Jack. Wano, kabutang mo ang mabartak ni Lisbeth, tama nga masulisog ka. Agtapalak. Jack ipalubos ang masulisugak. Jack kahit apasaktan ka, Adelfa. Agyaman ak launay, honesto. Kasanon no dumtang ti panawan asulisugan na kan ni Lisbeth. Minang pagkaanak ni Manong honesto. Asa anak kon nga ginom iti nasangar. Talaga analailo kanyak. Nung jak madla na ora yan yung pagkana ngay ayatan na. Nung kaslang nubyo kami itayan. Malagi pulakat nga rutim pagka ni Tita Margot. Makapumututak man nun itid tayo dyan at siyuman kanyak. Uminong maklang basit, kangalaki titurog ko. Wow! Naibus mo, ti may sabot iti ara Amir. Nagbingayan ming ininom kan Benji, tinasurok kagudwap, buti ti arak. Sobrami pala di kasangsang tayo. Saan mo amadlaw, nabarte ka? Nasikap kamot nga minakasango nga ginom. Siya ti talaga nabartak. Kaya't mun sa talaga tagsakit. Ang mga ikarkararag mo, mataya ko na, Mir. Makita mo. Noon niya lang ditanti, sungsungbat mo. Siyak na ti amo mandiltilawag. Among nga ron na niya aramidan ni Lisbeth. Di mo matpantayan. Among pa iti mapasamak no ang padadaan ang partak kini honesto. Tinanawan ako. Sana mabalin na mapasamak na ita ngayon baga ni Margot. Masapol ngay kasar ni Honesto ti anak ko no kaskasano. Yak nabutan tiyaan ni Honesto di Rabi. Ang mga Rabi launa idain. Ay, ni Victoria Tilili wag ka makita. Saan pa'y nga ron ngay mauawag, amang? Ay, sika kumalat na ti umawag. Ag-text, wano ag-chatak ko makankwana ngam amangan makasingaat. Makumikom laki ti dayjay. Amangan sika ti Aurora yan na makasarita. Wino makisarita ko na kuma. Kita no naka-online nito madamdama, amang. O sige, mapanak pegdigos. Ay, sana nag-istorya ni Adelfa. Noon niya tinagsaritaan na ka ni Honesto. Ay, sa bagay. Awan sa mo ti problema ti relasyon na. Dahil ito'y manun di kunak na makibibiya nga kalaklakayan. Nagsapan ngayon mawag ni Sir Amir. Nasaya at mat. Jack nasangot imawag kan ko na di kalman. Hello, sir? Honesto, nakasaritam ka din ng iti arkitek. Imawag ni Mr. Garcia kanya kiti kalman kat adda karo diti Manila. Well, sir. Imbaga akong katakwada.
Tapno daras ti panakailapas ti pabrika. Wala, tapno mangrugin. Mabalin na ka na iti masungat nga daw. Umayak man di tayo Ilocos. Kung gaya, at namagagkan ka may papan ka ni Lisbeth. Anya da jay, sir. Anay ko, nagsakit ti ulo. Pasit matinayang ko iti rabi ingam. Kasto nagsakit ti ulo ka na karing. Kasto mapisi. Sa kapay ni daddy tumuawag. Nakatat oras na ya. Hello, daddy. Oh, kaslang kakapsat ka. Nabartag kakalimanan ni Tirabi. Daddy. Saan ka makapagulbod kanya? Madlaw ko ititimag mo. Kan nasa panginawagat ni Honesto. Nagkuyo kami nagpasyar kan manong Honesto di kalman. Ngam saan kami naginom? At nakano na di aldaw at di kasimrag na nabartag ka. Talaga ni manong Honesto, awan mailimod na kada kayo. No siyak tinagsao, awan makapalusingsing. Da kayo lang ka ni Marcot isang nagtungtung pal kanyak. May sa akin minom idirabidad. Sa basit lang tininom ko. Nagsakit matandi ulo ka na bigatan. Kat, saan ka manan asumrag iti opisina? Sumrag dad. Ay, anya pala ti oras. Agdi ko saklaan. Promise. Sumrag kak. Kan sa anak ton nga aginom. Taray tangarudan ti kutsi. Buspusin na andak ay lang dagiti mang sarsaro no kanya. Ino, nagpuisit. Nisog kalagayan. Kasano, no dinong pardak mapuutag lang ang taa ko niti ospital. San ang mabalin ang matayak? Talaga anak palalukag tinaginok iti rapi. Naimbag, tanayawit ko pa iti bagik. Awagag to ti paralago iti butik inton makadano na iti balay da Dominic. Anta ka nun ni Dang Ijay. Nagsapan. Nalpasan na nagsarita kami ni Kinita. Hindi kalma na sumrag ita. Siyak mayulo jar aramitek. Adelfa. Apay Lisbeth. Anya ti may tulong ko kan ka. Siya kung ti umasida ti lamisaan mo, okay? Aday pakita kan ka. Anya dayta? Kayat ko makitam dagiti pictures mi kini Honesto igi ti bye-bye. Kita mo? Nagpintas si Alamian niya. Kaslang nobyo kami. Anyat pa nagkunam Adelfa. Agkabagay kami kati kini Manong Honesto? Gwapo ni Manong Honesto. Napintas kami. Nagkuykuyok kami kan Manong Honesto. Kan ori nagsangsango kami nga aginom iti mansion. Awan ni bagbaga na may panggapitirik na na. Ngam, kas makitam dito eh. Kas nagayan ayat kami mata. Nasaan ka di? Miss Beth? Ngam, adabaso ni Manong Honesto kanyak. Impulong na kam ka ni Daddy? Salangada kinton madamdama. Bueno, Adelfa. Adaag pa lang dito project site. Anya? Umay dito ni Elizabeth? Honesto. Oh, apa akas tatatimok mo? Dadalitsak na taran dagiti luwag. Impakita na kanyak dagiti ladawan nyo iti ikit ti baybay. Kas nagnobyo kayo nga bayso. Adelfa, datati agayan ayat. Patpatkan ka unay. Ang adan ni Lisbeth. Madamdamatan itong nagsarita. Hi, Manong Honesto.
Adabason mo kanyak. Impulong nakgan kini daddy. Maipapalitan niya. Dahil di dyan kasi sarili kiti opisina na bartekak. Pasensya kan. Diyak makapagulbud kan Sir Amir. Saan ka kumagumura? Pagimbagamat lang ti amin. Di ka madanagan, Manong Onesto. Saan ka kakura? Agyaman nakpaikit di. Agyaman nak na maawatan nak. Oh, api adinano nak dito project site. Ang pakadak ko ma. Agawin ak may lang. Nagsakit nga man ti ulo. Anay ko. Nasakit ti ulo. Sa dinutayan ko. Apay nga. Awan pulas pa anay ko. Malagip ko. Anyan na ito'y anaaramin ko. Pinartag na iti husto ni Dominic. Anya tinaramin na kanya. Sana rumbong na ito'y anapasamak. Numaamuan ni Amir na ito'y patayan na lakit di. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.